नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति ठोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया चेटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक दुनुगुलानिसे लस्कुस्ना पहना बनातै चुना दुगु ज्याजो उडास ज्याजो स अवश्य न ठौ उडास ज्याजो या सचिवो पिनेगु ज्याजो ठेने दुगु दुगु ज्याजो सिक्विन्सन रेडियो पत्रिका चैनल सफदिको मेगाहर्ज तरंग रेडियो पत्रिका या बेबे ज्याजंगु सामाजिक सञ्जाल फेसबुक पाके लिसे radiopattika.com.npn हलियङ गहे जित प्रत्यक्ष रुपे चक्ल है निना चुना दिगु ज्याजो खट ज्याजो उडास हरेक बुधबार सुतोसिया चटिटा इलनिसे गुटेटे इटको वयचुंगु ज्याजो खट्दासिन ठुगु ज्याजोले उडाटेगु गतिविधि उडाटेगु मसिका उडा व्यक्तित्व नाप खलबल यासे वेक अप इन समाज बेचुंगु योगदान या चर्चा परिचर्चा यागु हे ठुगु ज्याजो या मु टाटुनला खया खट अवश्य न ज्याजो उडासले सिक्किमसँग ठगु सहभागिता केने दिफे सिक्किमसँग चुन कठाया ज्याजो या चुन दिगदु उडाट छु कठ हरेक क्षेत्र सोहिना चोंगु देपु उखे जानकारी जिन्द ब्यादिस टाकी वेक अप इन समाज बेचुंगु योगदान या चर्चा परिचर्चा यागु वेक अप याना चोंगु विभिन्न कठाया गतिविधि विभिन्न कठाया बुख विभिन्न कठाया मसिका मार्फत वेक अप निको प्रचार याक्ट जिता छिपिनिको गुहाली दे रहेको आशा भलसका से ज्याजो शुभारम्भ या पाक्युने याबले थे छपु नेपु सुंगु अले जिठोमे सकल उडा स ज्याजो निना चुना दिपे नियमी भाजु दिपे अले उडा समाज ज्यासना खुचप दिपे चुना चुना जो उडा स छना यला जिन यला मन मिले जुइन सो जीवने गो गबले झुला चिकुलाना फुइना सो चिकुलाना फुइना सो छना यला जिन यला मन मिले जुइन सो
सालिक ढका चुप्पा नया ताथे मवला छहे लाना चुना छंगु सालिक ढका चुप्पा नया ताथे मवला छहे लाना चुना सुझा ढका छतलिया सुझा ढका छतलिया हिसी मधुमावला छहेला ना चला हिसी मधुमावला छहेला ना चला छन येला जिन येला मन मिले जुई नसो मती नयले कुली जिता पिका वे ढका मोए मछा चंगा खनी मती नयले कुली जिता पिका वे ढका मोए मछा चंगा खनी छकनी काफी का जालेना निका कुसी बचाको दिबा ढुंगा हाना चका छिकु लस्कुसना पहना बाटै चुना जिका छिकु जन्या कमी बिगिन तुलादर टोख रेडियो पत्रिका चैनल सफटिको मेगाहर्ज तरंग अलि ज्याजो खट उडासा ज्याजो ठासा त हरेक बुधबार सुतोसी चटेटा इलोनि चाहिँ गुटे इ टक मदिक टिकपिन हने वया चंगु ज्याजो खट अवश्य न टुकु ज्याजो उडासा जी बिगिन तुलादर अलि रुचि बन्या पाखे मंका रूप जिस टुकु खरगु जुल टक्ले नापाङ पोकट जिस मसिका तय वइ चुन जुल मसिका दासा त उडाटे से चंगु विभिन्न ज्याजो या मसिका उडाटेको विभिन्न संगठन या मसिका समाज वेकअप इन सम बेचंगु विभिन्न योगदान या मसिका बिगु कठाउ जिस टुगु मसिका नेबै चुनको जुल अवश्य न ठौन जिस मसिका नेबेगु जोले उडाटेको गुंगुठर जेउ कला पूजा मध्ये स्थापित खलायो मसिका बिट नुक जुल वंगु छुडी न्हजक उडाटेको गुंगुठर जेउ कला पूजा मध्ये स्थापित तेगु झिनिकगु डमुजा कोचागु जुल स्थापित ठासा त सिजा याना चंगु मुला जिस सिगु जुल तर ठौकुने वेकअप इन सिजा यागु टोटा विभिन्न कठाया लजगा ठगु मन कोसाका चौने ठुजगुन उडाटेको गुंठर झेउ खला पूजा मध्ये स्थापित त्यसै याना चंगु ज्याट छगु हाठ्या जुगु अनुभूति याना स्थापित त्यसै ठगु लजगा याट नुगु कठाया जनाउनीमा स्थापित आर्थिक रूपमा सबल जिमा ढेगु आज जना स्थापित पेसा निसुना टगु सिकमी इन्टेरियर प्रालिया बसिका सिकपिन्ट बिट नको जुल अवश्य न ठुगु प्रालि पाके सिकमी ज्या कुकुठया पे अले मोडर्न जमाना न सिकमी ज्याना म्याफेगु छगु आधार चुलाकी त वेकअप न ठुक कठम विभिन्न कठया स्थापित तेगु शेयर तया छगु प्रालि गठन यागु अवश्य न उडासा पाखे वेकअप निगु ठुगु कंपनी चोन्याना उनी माढेगु काम नसे जास स्थापित तिसा ठुगु प्रालि गु गठन गठन नन्दगु अले वेकअप निगु प्रावधान छुडु ठफुक सिकपिन्ट मसिका रुपे निवेटंगु जुल हि सहकर्मी पासा रुचि बन्या पाखे थर स्थापित नख थुगु थर या पिन्छ विशेष रूपमा परम्परागत त्वाय रूपे भिन्द्यत्वा मिखादत्वा मखत्वा लगत्वा थ्यामरुत्वाले चोना चोपी कथा मसिका दया वया चंगुदु स्थापित पि वास्तुकला व संस्कृति या सृजनाशील विकास या हुनी राष्ट्रिय तक चोन्या पि कथा कया वया चोपी ख थुमिस याका वया चंगु परम्परागत सिंजा थौ या आधुनिक प्रविधि या इले ल्युने ला वना चंगु नदु थगु परम्परागत ज्या पुलांगु प्रविधि या रूपमा चक याका वया चोना थासा थौ या आधुनिक प्रतिस्पर्धा या इले क्वाटुक याका वने त सक्षम जुइ थाकु या वना चंगु दु समय या थु कथा या परिवेश न याना उदातेस गु कथा या ज्या न्हने याका वने मागु ख उ कथा ज्या न्याके त
विशेष कथा या पला न्याकी मागु आवश्यकता खने दया वा चोंगु न दु थोए खया त वा च्याका स्थापित पिन्छ न थगु जातीय गर्व या आधारे जुया वा चोंगु व थपिनी पूर्वज पिन्छ राष्ट्रिय स्तरे तक तस्क हे चोन याकी गु सिजाया त व्यवस्थित यागु मन्यताया न्यावनेगु प्रण यागु दु स्थापित पिन्छ थगु परम्परागत पेशा सिजाया त संरक्षण याना वन थासा हे जक स्थापित पिनिगु जातीय अस्तित्व लेना चोनिगु न वाच्यागु दु नाप सिजाया त संरक्षण याना मकतेगु आजु जोना तत्कालीन स्थापित खलया नाय फाजु सानु रत्न स्थापित नाय सुई स्थापित खलक छगु सहल यागु ख उदा समाज ज्याकुठी अस्ने नेपाल सम्बत 1131 दिलाथो नवमी 2068 साले न्याकुगु उगु अन्तरक्रिया स्वरूप या मुज्या अनुभवी भाजु पिन्छ क्वाटुक चिउता काया थथगु राय सुझाव न बियातिगु ख खास याना थुक थ या स्थापित पिनिगु अन्तरक्रिया ज्याझोले सिजा याना चोपी व मयाना चोपी सकल स्थापित भाजु मेजु पिन्त समन्वय याना सहलह देका सहकार्य कथा सामूहिक संयुक्त लगानी याना छगु कम्पनीय रूपे सिजा उद्योग न्याके गुज्या याना वसा बालाइगु सहलह सुझाव बियादिगु ख नाप कम्पनीय रूप सिजाया उद्योग न्याके त उपस्थित सकल स्थापित भाजु पिनिगु सहमति ब्याकुगु ख थु कथा या ज्यान्यन न्याका यंके या निम्ति स्थापित खलया तत्कालीन ज्यासना पुजाया दुज एवं वर्तमान नाय सुवर्ण काजी स्थापित नियोजकत्व प्रतिवेदन दुथ्याका न्यबोयाते त छगु समिति निस्वने गुज्या जुगु ख थुगु समिति दुजय रूपे भरत स्थापित दिव्य रत्न स्थापित राजमान स्थापित व कल्याण मुनि स्थापित पिन दुथ्यागु ख थुगु समिति सुझाव सहित प्रतिवेदन न न्यबोगु ख थोथुङका हाना स्थापित पि मुङका सिकमे ज्याया त संरक्षण याना मकाते त सहलह ब्याकीगु ज्यायागु जुल थुगु सहलह ब्याकुगु सभा सहलह जुगु थ परियोजना या आर्थिक विश्लेषण याना उद्योग व्यवसाय या त मागु ज्यान्याके त मागु आवश्यक पुँजी लगानी वार्षिक आम्दानी खर्च नाफा नोक्सान आवश्यक खर्च आदि आर्थिक ज्यापो हे न्यबोगु ख थुक थ न्यबोगु प्रतिवेदन या बारे सहलह ब्याकुसे उद्योग सञ्चालन न्याय त मति छगु लक ताया शेयर ताया लगानी या न्यापी स्थापित तेगु सहभागिता देखा सामूहिक लगानी याना छगु प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी निस्वनेगु निर्णय जुगु ख थुक थ उद्योग कम्पनी निस्वना उकी या त मूर्त रूप बिया निम्ति लिजे क्यागु वा न्यागु थुक थ जग्गा उपलब्ध जुइ थैगु अध्ययन याना प्रतिवेदन पेश या निम्ति स्थापित खलया नाय सुवर्ण काजी स्थापित संयोजकत्व सानु रत्न स्थापित कपिल मुनि स्थापित भरत स्थापित व राजमान स्थापित पिन दुथ्यागु छगु तदर्थ समिति न निसोनेगु ज्या जुगु ख उगु समिति थौ तकया दुने ज्याख त न्याका वनि थुङ्गु दु मुज्या सहलह जु कथ जास सञ्चालक या बहगु जग्गा फर्पिङ चोबार रामकोट सक्व गुहेश्वरी पनौती बालाजु धर्मस्थली वना जग्गा मावंगु खस उपयुक्त जग्गा थासा लुइके मफुगु जुल नाप जग्गा न्याय त कोटी दा मागु न खने दुगु जुल थुगु हे छोले तुलसी रत्न स्थापित जु थगु नामे चोबारे चोंगु छगु रोपनी जग्गा थुगु कम्पनी या त न्या द तक बाल बिगु कथ सहमति पत्रे हस्ताक्षर न जुइ धुङ्कुगु दु आ तकया दुने थुगु कम्पनी सञ्चालन न्याय त सुई मसिन छगु लखदा बि धुङ्कुगु दु थुगु कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय त्रिपुरेश्वरे कम्पनी दर्ता न जुइ धुङ्कुगु दु कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय पाखे स्वीकृति जुगु पुँजी संरचना याय त स्वेबले अधिकृत पुँजी सुङ्गु करोड जारी पुँजी सुई छगु लख चुक्ता पुँजी सुई छगु लख या व्यवस्था यान तगु दु थुगु कम्पनी या ज्यान्याके त छगु कार्य समिति आवश्यक जुगुली आया त भाजु सानु रत्न स्थापित नयाँ सुई कमिटी देखुगु दुसा उगु समिति दुजया रूपे कृष्ण हरि स्थापित कपिल मुनि स्थापित भरत स्थापित राजमान स्थापित सुनिल काजी स्थापित इन्जिनियर शैलेश रत्न स्थापित प्रबन्ध निर्देशक एवं सचिव सुवर्ण काजी स्थापित व बजार व्यवस्थापक समय स्थापित पिन दुथ्यागु दु सी जास न्याके या निम्ति किपु नगरपालिका पाखे भवन निर्माण या नक्सा स्वीकृति न जुया वे थुङ्कु दु थु कथा हे जास कारखाना निर्माण या त नियम अनुसार ठेकेदार या त निर्माण ठेक्का बिया
पखा दनेगु ज्यान्याना वा चोङ्गुदु थुक थाहे कारखाना भवन निर्माण व मेमेगु आवश्यक मिसिन औचार न्याय त प्रशासकीय खर्च या न व्यवस्थापन जुया वा चोङ्गुदु थुगु कारखाना न्याकिया निम्ति आर्थिक अभाव जुइगु वा च्याका भिन्ड्य कव मिखाद्य कव मख कव थ्यामरु कव लग कव या स्थापित पिमुना सहलह ब्याकेगु ज्या यागु दुसा थुगु सहलहले बोटिकाया दिपी करिब 20-22 मसिन हान छकु लखदा तया बोटिक्यागु बचा ब्या तगुदु योजनाबद्ध रूप न्याके तेंगु थुगु ज्याजुगुनी ज्यायाइ त थिथि कथ या त्वाथ पार या मलाना वना चंगुदु यक्कुको जी सुबादे चुना सहकर्मी रुचि बनिया अले सहकर्मी सुगत रत्न सिन्धु कार्जुबाट वेकन ठो स्थापित तेस निसुन टगु सिकमी इन्टिरियर कम्पनीया गु मसिका ठौ चया जिता ग्वालेन्डिल वेकपि निमेस यक्कुको सुबादे से आरसी ज्याजु सन्जी बचाको दिबा पाख्यौने दिबा डुङका ठुकु वाया उडा गतिविधि जना वेगु जी बुखय रुपे ज्याजु उडा से ज्याजु स खै ताजा अनि सफा मासु खान पनि नपाइने भो सब कुरामा मिसावट भन्छन् हैन के भयो र हेर न यसो चिकन किन्न बजार गयो ताजा सफा पाइने होइन के टेन्सन लिइराको ताजा र सफा कुखुराको मासु अनि भेराइटीको कुखुराको आइटम पाउन त भ्याली कोल्ड स्टोर जानु पर्यो नि ताजा कुखुराको मासु चिकन बोनलेस ससेज चिकन ड्रमस्टिक चिकन लोली र सबै चिकन आइटम पाइने एकमात्र पाइक पर्ने ठाउँ भ्याली कोल्ड स्टोर ए अब के को टेन्सन जब भ्याली कोल्ड स्टोर जो छ हजुर विगत 3 दशकदेखि सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको भ्याली कोल्ड स्टोर फोन नम्बर 4360 791 यहाँ त विभिन्न माछाका मासु पोल्ट्री सर्भिस र काउन्सिलिङको पनि व्यवस्था रहेछ नि भ्याली कोल्ड स्टोर खुसीबु लिङ्क रोड रेडियो उपत्यका बजाको डिपार्टमेन्टका हाना चका छिक्न लस्को स्यान सुना ज्याजो ख उडास जिख छिकपिनी ज्या न्याकामी बिगेन तुलादर ठोख रेडियो उपत्यका चेन सफ्टिको मेगाहर्ज परिकल्पना उडास समाज न्यबया कठ यहाँ वइ चुङु ज्याजो उडास ज्याजो अवश्य न ठौ उडास ज्याजो या सचिव पिनेगु ज्याजो ठेने गुरु ज्याजो या आरासे जिन्जी गगु बेठेने गुरु गगु बोठास र छिकपिस चिवे जुल जिस उडा गतिविधि तय वइ जुल ठौना उडा गतिविधि तेगु जुले ठुगु वाया उडा गतिविधि सुदु उडा तस सुचुको ठया ज्याजो या चुङु समाजे उडाटेगु भूमिका छुरु ठुक्क बुखय रुपे चिकन्ते हेबेट नगुजुल गतिविधि मार्फत ज्याजो उडासे ज्याजो या निकागु बो नेपाल हस्तकला महासंघीय दुजले दिल्ली रत्न तुलाधर नियुक्त वन वर्ल्ड नेपाल ट्रेडिङ या सञ्चालक दिल्ली रत्न तुलाधर नेपाल हस्तकला महासंघीय कार्य समिति या दुज जुया दिगुदु महासंघीय ज्याकुठी विशेष ज्याझले वेकल दुज या शपथ ग्रहण याना दिगु ख हस्तकला व्यापारी पश्मिना उत्पादक निकासीकर्ता तक जुया दिम तुलाधर आयात निर्यात संस्था या सञ्चालक तक जुया चोना दिगु ख हस्तकला सम्बन्धी छुन्न कथा या समस्या वा गुनासो या त सम्बोधन यागु यथना दिसे वेकल सल्लाह सुझाव या त मनन याना यङ्कीगु ख उदास या त थया दिगु दु हस्तकला लगायत विकास या त वेकल फक्को कुत याना यङ्कीगु तक ख यथना दिगु दु वंगु मंगिर 12 गते निसे भ्रिकुटी मण्डपे हस्तकला व्यापार मेला न यागु दुसा थुगु मेला न उदातेगु हस्तकला या सामान बोज्या यागु दु नेता या पूर्ण चन्दी स्तद्य सुचु कुचु व पूजा आजा ज्याझो थगु दिगु दया या ब्या सुचु कुचु याना दया आशीर्वाद न्याब्ले दया चोनेमा थैगु कामना याना नेता तुलाधर समिति मिसा पुचा या दुजपी जाना नेपाल सम्बत 1140 थि लाथो पारु 2076 मंगिर 11 गते बुधबा बुराङखेले चोङ्गु नेता तुलाधर पिनिगु पूर्ण चण्डी स्तद्य व थुकिया ज ख सुचु कुचु यागु ज्या यागु दु थु कथा हे पुचल सुचु कुचु या कोच्याका मंगिर 12 गते बिहिबा यानी जपी मुना द्य समक्ष पूजा आजन यागु दु मिसा पुचल यागु बालंगु ज्या या त नेता तुलाधर समितिय सल्लाहकार प्रवीण रत्न तुलाधर ल सहगु दु नाप द्य दुने चोङ्गु अजु माया त न फतिचा व्यवस्थित या मागु सुझाव बिया दिगु दु
थु कथा हे समितिया संरक्षक पद्मथर तुलाधर मिसापुच या त भिन्तुना व सुभा देछना दिगुदु इष्ट देव समक्ष पूजा आजा या सिधेका पुलापी व नुपी मिसापुच या दुज पिन्त हना ज्यान यागु ख मिसापुच या नकी मिनु तुलाधर वंगु कार्यकाल्या दुज पिन्त ज्यायाना दिगुली सुभा देछना दिगुदु नाप वेकल थुकुसी निसे दुज जुया दिपी मेजु पिन्त न सफल कार्यकाल्या निम्ति भिन्तुना देछना दिगुदु नेत्र तुलाधर समिति पाखे केता पूजा याएगु नेत्र तुलाधर समिति व मिसा पूजा गोसाले थोए वैगु माघ 12 गते आइतबा या खुनु उदा मस्ते त केता पूजा याएगु जुगुदु थुगु ज्याजोले थगु मस्ते त केता पूजा याएके इच्छुक पिस याकन सम्पर्क तया ना दर्ता याए त गोसा खलक इनाप यागुदु सम्पर्क फोन ल्या 9849 133 537 9841 387142 अमेरिकन नेवा दबु पाखे शिकागो नेवा दपौ पिदन दे दसाथे थुगु द नेपाल सम्बत 1140 नु द या लस्ता अमेरिका चोना चोपी नेवा त मुना निसोना तगु नेवा अमेरिकन दबु पाखे शिकागो नेवा ना या दपौ पिथनेगु ज्या दुगुदु नेपाल भाषा सेवी केशरमान ताम्राका र सम्पादन याना पिथगु थुगु दपति नेवा चोमी पिनिगु नेपाल भाषा व अंग्रेजी भाषा या आपाल रचना त दुथ्याका तगु दु थुगु दपतिया कभर पेजे मरुपिग ननिया निवासी वरिष्ठ कलाकार चिनी काजी ताम्राकर देका तगु बौद्ध ख्या नाम संगीती परिवार या किपा अंकित याना तगु दु थुगु दती उदा चोमिपी केशरमान ताम्राकार प्राध्यापक निर्मलमान तुलाधर मनदेवी ताम्राकार पुष्प हीरा तुलाधर प्राध्यापक प्रेम शान्ति तुलाधर देव शोभा कंसाकार श्रीकेशमान ताम्राकार सुनिरा तुलाधर शिष्टा तयो ताम्राकार मेजु सासु तुलाधर ज्ञानेन्द्र रत्न स्थापित डाक्टर सम्पूर्णमान तुलाधर व मेजु जीवन कंसाकार पिनिगु रचना दुथाका तगु दु नाप नाप गैर उदातेगु न आपाल रचना त दुथागु तगु दु तस्क आकर्षक व अर्थपूर्ण गु थुगु किपा त सफु या त हे महत्व ज्याका बिउगु दु अमेरिका चोना न थगु भाषा जाति संस्कार संस्कृति रहन सहन भेषभूषा या त प्राथमिकता बिया न्याना चोने माथगा थुगु दबु न्याबोया चोंगु दु धर्मोदय सभा या 76 कोगु साधारण सभा उदातेगु न आपाल संलग्नता दुगु नेपाल या पुलाङ्गु जेठा गपु बौद्ध धार्मिक संस्था धर्मोदय सभा या 76 कोगु साधारण सभा मंसिर 15 गते आनन्दकुटी बिहारे कोच्यागु दु थुगु सभा आपाल उदातेगु न बुटी दुगु ख थुगु सभा धर्मोदय सभा या वरिष्ठ नोकु पद्मज्योति कसाजु न सभा या विषयले थगु ख तया दिगु ख थु कथा हे सभा या ल्युदा भरि निर्मला कंसाकार न सभा या दक्षिया ल्याचा न्योबया दिगु ख थु कथा हे धर्मोदय सभा या 75 द या हिरक जयन्ती हनेगु ज्या मंसिर 14 गते जुगुदु ठुको गतिविधि न्यानुका उडास ज्याजोया गतिविधि छुडु उडा तसन सुजु ज्यान जोंडु उडा समाज सुजुडु विभिन्न कठाया गतिविधि चेकिन्ट बुखै रुपे जानकारी डडे जिरहेको आशा फलसन जे काइचन उजुर अवश्य न ठोय गतिविधि चेकिन्ट गट्टाल चेकिन्ट उडासला सुझाव दिनु बिरहेको आशा फलसे कासे आरसी ज्याजोसन निक खुसी बजाह दिपा पाखने दिपा दुंका ठुको वाया विशेष उडा व्यक्तित्व जना वेगुजी ज्याजो उडास ज्याजोसन बधाई छ है साथी जे होस् यस वर्ष तिम्रो बिहे पनि खान पाइने भयो यहाँ आफूलाई भने कति धेरै काम छ खानेलाई भने खाना किपिर हैन के को टेन्सन दुलही रानीलाई बिहेको सबै जोडजाम गर्नै पर्यो गेस्टलाई हेर्नेदेखि खुवाउनेसम्म सबै काम गर्नै पर्यो यस्तो कुरामा के को टेन्सन चण्डोल स्थित कुण्डलिनी दरबार ब्याङ्केट छँदैछ नि हो रहेछ कुण्डलिनी पुगेर म त ढुक्क भएँ थ्याङ्क यू तिमी सच्चा साथी रहेछौ थ्याङ्क यू मलाई हैन कुण्डलिनी दरबार ब्याङ्केटलाई भन
बिहेको सम्पूर्ण तयारीदेखि उत्कृष्ट पार्टी भेन्यूको व्यवस्था भएको, अनुभवी सेफ तथा कर्मचारी भएको उत्कृष्ट हस्पिटालिटी प्रदान गरिने यथेष्ट पार्किङको लागि कुण्डलिनी दरबार ब्याङ्क्वेट। फोन नम्बर 44 14 060 44 19 53 6, मोबाइल नम्बर 98 41 56 26 47। Kundalini Darbar Banquet, a commitment to quality service. रेडियो उपत्यका निका खुसी बजाको डिपा ढुङ्गा हाँसेका चिक्न लस्कना पहना परेछन् जिखा चिक पिन्ज्या कामी बिगेन तुलादर रोख रेडियो पटेका चेना साफटेको मेगाहर्ज परिकल्पना उडा समाज न्यवय कथा याना वइ चुङु ज्याजो उडा स ज्याजो स अवश्य न ठौ या उडा स ज्याजो सचिव पि नेगु ज्याजो ठेन्नु गुंगु जानकारी जे चिकले बेच्न ज्याजो आछि लिपांगु बे ठेन्नु लिपांगु बोडा स चिकले जुल छ उडा व्यक्ति न पखला बले से वेक पिन्छ समाज पेचुङु योगदान सच पदर से यागु आजु ठुगु भो सिकपिनि घने है छन उजल ठौ उडा व्यक्तित्व बारे खला मास ठुचुगु उडा सय नीति ठुगु विश्व कथा व्यक्तित्व जुनि थाला सिने वेक उडा सय नीति डट्ट चित जुया ठु उडा सय नेने दिम सम श्रोता भिचिटा मे कठन जे डक्ले नापा वेकैट सम्बोधन या जाजु थाला सिने वेकन ठुगु उडा सय त बालक नीति ठगु ठास यको हे सल्लाह सुझाव अनि ठगु ठास ई मडुसाना भूमिका भिटा दिम व्यक्तित्व कथा ताइलन से अमेरिका जाया ठगु रोजगार क घना जीवन याका वे चुना दिम सालिन व्यक्तित्व निसे नेपाल भाषा या सेवा यागु कथा ठगु जीवन अर्केना दिम व्यक्तित्व ठौ चिको न्हने दु वेक अमेरिकन डबु या पुलाम नाया टकन जुयादि निसे चोमी कठन वेकयो धान याउडु साहित्य कर्मी कठन जिसं वेक मसिकिपु वेक नेपाल भाषा यमिला जुयजुल निसे विदेशी चुनाना नेवाटेको कला संस्कृति अझ इके दुने उडाटेको संस्कृति पिने देशे नेबेट तालका दिम टलिन जदिम व्यक्तित्व ठौ दिस बनटेको जिल्ला आका जका वेक नेपालले झागु खयाट उडा सन वाचाका वेक नाप खलाबला ब्याको गुडु ठौ दिस थ्वे खलाबला सिकुन्थ नेबै चुनको जिल्ला टुलिमसी खटारुका वेक सुखले ढैगु यस सिकपिने निगोले अवश्य न वलदि अवश्य न अनुमान याने दुपिन्छ अनुमान या ढुङ्गुडु मया पिण्ड रासजी ना कनेटे न बुझला वेक ख केशरमान ताम्राकार अवश्य न केशरमान ताम्राकार ढासा त छम नेवा खेले उडा समाजे चोन्याम व्यक्तित्व कठन दिसकाइ छना वेक न उडा स अले नेपाल भाषा नीति निसे वेक छौ पत्रकारी रे खेले न ठगु मनको साबका दिम व्यक्तित्व कठ वेक न देन्द स ढाइते सिकागो नेवा डेपो प्रकाशी रे न चुना दिम व्यक्तित्व कठ वेक सम्पादक कठ ठगु डेपो या जयाउ कठ चोन्याम व्यक्तित्व कठ निसे वेक न ठगु डेपो मार्फत प्रचार यागो खेन वेक चोन्याम व्यक्तित्व कठ बहुआयामिक व्यक्तित्व ठौ चिगो न्हनेदु सासा वेगना पयानगु खाना बला नेने पाखे हुने ज्याजो उडासे ज्याजो डक्ले लिपांग भो डगला पाछ लस्कु सेना चनको जिल्ला ठुगु उडासे ज्याजो या सचिव पि नेगु ज्याजो स यको सुबा बिगेन्जु अवश्य न ठौ उडासे ज्याजो सचिव पि नेगु ज्याजो ठौ ठुगु इले उडास या भेचिटामी टाइनी से उडास त रासला सजा ब्यादिम सुटुक्क नेपालले झाइदेम व्यक्तित्व चाहिँ ठौ जि लिके फटा दाइ सुटुक्क वे कारण द सुक डक्ले नापा जि चाहिँ ठो उडास न्या चाहिँ डिपि सकल उडा पाजुमे पि कोमे पि यानामे पाजुमे तुपिन्ट यु पाखे पि सुट व यक्को सुबा ब्याचना सुटुक ढामु जो ठो मुखला तर 5 मिनेट जिउली सुन बिमफ्ट अचानक जिथन वे माउजुल ठो व्यक्तिगत ज्याव सोन्यु छिठो सामाजिक ज्याखे अथे थम्ने 5 मिनेट नाप्ला न तका वयो ख तर इलन चाहिँ 7 मा बेला जिउ चाहिँ ठो बसै चाहिँ नि एक हप्ता लागि चाहिँ ख वे उन्टे निनु माल तर 5 मिनेट नाप्ला गुली जि छटया वयो ख उली चाहिँ नाप्ला मफयु लागि सकल 5 मिनेट न जि क्षमा फोन ज्याजो मार्फत थे जायो मार्फत अब सेन्ट नि पुसनि जे ठाउँ खला बला हमला दाइ अलमियो छु ख दाइ आ खुइ न्यारा ठेन नुगु द मला या ठोइले चाहिँ मणिपुर नेपाली परिवेश खला मासा ठो रिटायर लाइफ आनन्द चुनि लाइफ हे दाइ डे पिने चुना संघर्ष या माउ
ठो गुको ठा खा देवाय नाप मटिना ख कि दायु संघर्ष यामा जिन्दगी ख कि ठोला ठो इ रहिल नेपाली वा आनन्द ठाउ विवेक छला सुमका चुना नेमागु उमेर परिस्थिति जी खना ठिकै छ दाइ मगला खला चाहिँ नि छि नेपालले 58 वर्ष 60 वर्ष दर्की रिटायर लाकै जिम पास पनि गुल्न पास पनि रु नापा क्याम्से बंका पनि जुल वे कपि फुको रिटायर जे आनन्द चाहिँ नि ठाउ परिवार न पचुना निबिटेन चुंडु तर जिमीको जिगु लाइफ चाहिँ नि अमेरिका वठी मखु अमेरिका चाहिँ गेरका रासा गुली बिजी पर उले बाला ओतको मखु के अन रिटायर चाहिँ गेरका रासा अन सोशल सिक्युरिटी बिउर का दुका चितन पेन्सन लगाएर राखे उ ठेवा चाहिँ जिमु ठेवा कटेन त तर 66 वर्ष आयु हिसाबमा जी चाहिँ रिटायर काममा लाग्छ 66 वर्ष रिटायर काममा यदि ओसुया न्यो रिटायर का लाग्छ इमसँग गुली बिउ ख जस्तै आज जिउ हिसाबमा चाहिँ जी रिटायर जो लाग्छ डोची जिउ लाटी लाइका महिना $2 मगला तर गुली रिटायर ज्याइन्छ न 70 वर्ष चाहिँ रिटायर का लाग्छ जिउ चाहिँ डोची वर्ष छिन्या सना होइ तर एजिया मोर्सन छौ वजुला छौ रिटायर का साधन पिन्छ डल जिगा चेन्जको चाहिँ मैले फिजिकल एक्टिभिटी जिमको उ परिवेशलाई दाइ तर दाइ परिवेश जी नेस दाइ मोटो खला गथे दाइ परिवेश छ दाइला आठ नेपाली वया ठ छ जवाब बिना परिवार न चोनीगु माउ अवस्था थे जिन ज्या माउ अवस्था दाइ मोरु उलमर संघर्ष माउ अवस्था दाइ दाइ एकै मला मल दाइ ले परिसमय चोंडु त चाहिँ छु गरे ठो आ एजलाई आनन्द चोनी एज मलले नेपाली लागि आनन्द चुनि एज ख जी अमेरिका मगला अमेरिका चाहिँ ज्यामै त कि छिर सुना थियो पुले चाहिँ छिथे नेपाल चाहिँ ठाउँ छिर्यो म आले नेपाली वे चोहा जिलिन दा नेपाली वे चुन्ने जत्र नेपाली वेबले नेपाली छिँडे कि माल मगला नेपाली छिँडे कि माल अनि बुढाइ अवस्था या रिटायर खातिर म त खाता फुको ओके थपि निम्दको टुकी वेबले चाहिँ सुजास छु परे ला सुना सही म त खाता माल आ छिते ठोकन गयो जुइ रुंक लासा नेपाली चोपे म त कथा फुको विदेशे माबो निम्दको थनका आ सुन्या माबो बिरम जुल लासा म त खाता अनि चाहिँ तुरुन्त वे फै मखो मगला उ जु कारण जिन जिल्ला चाहिँ परिवार बनाउँदला त जिउ लागि चाहिँ नि नेपाली चुनि उसोयान अमेरिका चुनि वे जिउ लागि चाहिँ परिवार ठो छ रहर कि बाध्यता जुलला अल बाध्यता ढामर रहर मखो सास आ छुजुल लासा अनि तुरुन्त म त खाता वे सो भई मगला उ हिसाबन जो बाध्यता ख छौ किस्म रहला दुजी नेपाली वेल अवश्य रहर छि नेपाली अनसेवले नेपाली चोपिन ओहो गयो नि पैसा बनी जुल्की भयो नि हो रहर टेन्सन सप्टे मुरु तर थन्चोपी मुरु चाहिँ नि गु चाहिँ नि रहर बहर खर मगला सोशल ग्यादरिङ दु वो ग्यादरिङ चाहिँ अनमुरु वो सेवले चाहिँ नि नुगा खुल्ला मिनिगा छाजी थनो भया यसै ठुन्जे सटैन छु प्यासी चाहिँ झुला दै नि योको प्यासी सुबा अबसिन आरासे चाहिँ विषय वस्तु बनाउने ठोचौ चाहिँ छ ट्र्याकमा प्याउना थिन अब पनि जखलालाई नउजुल थाले ठो ठौया इले डे पिने चाहिँ झि उडा त सक्त प्याउन्छौ इले म त खसा छिनाइले म त खसा न प्याउन्छौ इले जिसा डे त ठुक ठ मटिना मासे प्याउने खस डे अझ विकास लपि मन हेले दै उजको खजुला मलाई दाइपटी बारे खला मासा दाइ चाहिँ नेवा अमेरिकन दबु या नायक कठन ज्यादिल मलाई संस्थापक नायक खगे के ख के बारे छ जुन कनाडिसन छौ इले नायक जियो ख नायक मुख अपलाम नायक टाइमली नेवा अमेरिकन दबु जन्म जिउ कोठाय जु ख संस्थापक नायक ता संस्थापक नायक थिंग टाइम जु जी संस्थापक ख अलिलिपन नायक मगला संस्थापक नायक का जिम्मर या संस्थापक नायक मगला उखन जी कया वो चाहिँ झनै 2010 ने जिउ कोठा ठुकी जन्म जुल जन्म जुइ रुंगा अलि जिमसा बिबिन सुरीले सिकागो नेवा संस्थार का नाटक ख लिपा डरडा यामाबले जिमसा ओ नाइट नेवा अमेरिकन डबुरगा नाटया मगला तो जन्म जु डर जु दुयंक मलाई आवश्यकता छ जुल मसिका नि थिन बिमा से गुगुठ मेज विस्तृत रूपमा जिम्न कनाडिसन नेवा अमेरिकन डबु मसिका बिबले छौ किस्म छुरासा अन्न नेवाट योको डे रुंकल अनि नेवाट डे रुंको कारण अन्न नेवा मस्त योको दु ताकि चिस नेवा कल्चर नेवा भा नेवा संस्कृति चिस पिने वनान गनगन नेवाट वनी अन छिउ संस्कृति कल्चर भा डेमा त्यो टाट्ना नेवा अमेरिकन डबुया स्थापना जुख नापा अन नेवाट चाहिँ वसान उली नेवा भ्यायो चिन्ता मकाका आज जब नेवा अमेरिकन डबु संस्था खोले जुल चाहेको थुन अननिसिया चाहिँ इम्के चौ चाहिँ नेवा भ्या नेवा संस्कृति त्यो जिमो आइडेन्टिटी खरका चाहिँ इमसँग चाहिँ दुनि मनन यारको डु उक्त नेवा मस्ते न जिमसँग नेवा भ्यासेना चौरु नुपी मस्ते त इमसँग चाहिँ बेसिक नेवा चाहिँ इमसँग सेको डु
मुख्य आज दाइ नेवाटीको कला संस्कृति नेवाटीको मसिका नेवाटीको भ्या मलाई ठाइ है लिङ्की वे नेवा अमेरिकन डबुया मु टाटन मु आज जुल रासा जी असत्य जिमु क डेफिनेटली वे क जिउ चाहिँ नेवा संस्कृति लिङ्क्यो क चिए बिजाइनेसले जी चाहिँ थाना नेपालीको मुखो अमेरिकन नेपाली फोन नेबले चाहिँ फोन लुनी पि मस्तेसँग नेवा खलाई मुखो उजको मुखो मस्तको मुखो 3 एजस्टेसन नेवा कमला सायद नेवा खाना पिन 10% को दैगा तर वे मरन याना जी यदि चिसा ठुक्नै मा अब त मस्ते त नेवा भा लान मयंकल लगा छ नेवा लान मयंकल लाछ जिउ जी नेवा को दैछ नि नेवा पा यु छि रेमको फुको खे करन जुरुङको ए जुनि दक्ले मड्या जिउ चिन्तै विषय छुराछ नेवा पा चिस गेना मस्ते नुजिनस बिउ वे जिउ चाहिँ वे तात्न जु जी न्याउ बनु ना प्लासान न्याउ मा नक्नी मस्त बिकुपी मापी त जिम सरकार छ चिमस चाहिँ नि मस्त खेबा लाडे मुको इंग्लिश भ्यान लाडे मुको अमेरिका चोपी चार विशेष अमेरिका चोपी विशेष अमेरिका चोपी त जिम वटायो वसको मुके थ नेपाली गुल्न मावो पिन्डु चुखलान जुन चिमस नि छेन जिमस खेबा खला काटे उ चाहिबले चाहिँ जिडा चाहिँ रन के ट ब्या होइगा मुगला छ चिमस खेबा लामा ओला चिमस स्कुल से किनि नेवा भा लामा वे जिउ नेवा आइडेन्टिटी क अमेरिका का जी गु संसद वो ट्रैक ढुंगा निशी थे ने एकदमै सोचे दुरुगा आउखने समसम मुडु चिउरा समाजमा अबे मा बुतने नेवा बा खले मतासे आउतने 6-7 महिना देहनुको मता नेवा बास पुरनवा आउ मचा चाहिँ नेवा बाल नभए जुल स्कुल हुने बेला अंग्रेजी भ्यान माउड नभए जुल जिर माउड नेवा आइडेन्टिटी लागि चाहिँ नेवामा अमेरिका चुन्यो लागि अंग्रेजी भ्यामा जिरो ब्याक म्युट मार ससे म खेबासियो साजु जापानिज भ्या फ्रेन्च सुचु माउक गुली फटाउली ल्याङ्ग्वेज सिनमा चासा थु चिरगम मता पेंगु न्यागु ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सक्नु सेके फुगा तो थप्चो खलान्चु नगले चाहिँ जी एकजना चुवा चला दासिनी नेवा अमेरिकन डबुया मुख्य आजु मुख्य टाट्न दाइगे भाषा चाहिँ मक्यो ख यो चाहिँ मेन एम ए भाषा ख दाइ नादा दाइ नेन ठन्ने दिले नि नादा दाइ नेन ठिन दिला दाइ कोठा जन्मे जुगो मलाई दाइले ठो भाषै नि दिएको छि म कौजल कमला मुख्य चाहिँ पायो लागि नेवाटे टजी लागि मगला जिउगु कल्चर का मप्स यामा छि नखछ ख हनेमा ताकि नेवा मचा चाहिँ नि थु जी नेवा ख जिउ आइडेन्टिटी ठोख सुनाना वेट चाहिँ नि स्कुल हेक अन द मल्टी ल्याङ्ग्वेज जी सुनाना अमेरिका देश थिए दक्कै विदेशमा उया बने दु देश का मगला जापानिज दइ इन्डियन दइ कोरियन दइ फुक माउन्ट दु थर्ड आइडेन्टिटी थाइ गेम छ टाइपले चाहिँ जी नेवा राव क्यान यु स्पीक नेवा रावले नो रावले चाहिँ इमसन छुरै छ नेवा जन नेवा भा गेम मसाउले टाइपले को नेवा आइडेन्टिटी म बिउसान हो जी नेवा का टाइपले आइडेन्टिटी मतलब मोटे लागि चाहिँ छुरैसा माइपुठे जिगा अहिले इमसन चाहिँ झिक निबले जी नेवा भा ल्यास कसो थौन्जु ख लानमिले टाइपले जो पारला छगनु भन्यो ठ्या न्यु सुमु इमसन वर्ड नवन बिउसान जिउ आइडेन्टिटी अनलवन नहुन्छ अब फर एक्जाम्पल जिउ परिवार ठाएका मलाई थोरै पायो विषयले मस्त थन नेपाली जन्मे जुपी अनि यङका जिमु छे चाहिँ नेवाएका थन जिमु कोठामा नेवा जसनी अनि रहन सहन नेवा हेर्ने तर ड्रेसले मेवे खजुल तर जिमी चाहिँ नि परिवार चाहिँ नेवा खलेका अहिले नेपालमा वेपी गुण परिवार वइ मगला अनि वे याद मस्त वे सारे के छ बाउ के छ मैया तिम्रो नाम के हो अथवा व्हाट इज योर नेम अयो खले अजिम जिन्नेवास ह जिरो नेवा भा खला रगाटैले ए खला नेवा भा खला सोल्छ मे अनि फुके नेवा भा कन्भर्सेसन जी अथे जिम म्या चाहिँ नेपाली वबले न दक्वे अजुता फुक्सा छुरै रहछ इंग्लिश न भइ हो कि मुक्स ताकि नेवा भा मस अथवा खे भा के गुमेसा खे भा खले मुखो जी नेवा भा खला पुरा नेवा भा कन्भर्सेसन ताकि ओके न चुप जुइका छ नेपाली अन्तो झिस म्यान गु चाहिँ नि अन्थन्चो पिन नाप चाहिँ नि नेवासँग कन्भर्सेसन याख वो ज्ञान चाहिँ नि चिन्नेवामा अबु कामा टुडा जङ इले चाहिँ दाइ भाषा विकास यो खलान्त्रु नेपालले न सम्भवतः भाषा मकिमा रका नेवा संसार कमी पि कलाकार पि लगे जचौ तर यसमा न भाषा गुली रूप नेपाल भाषा विकास मा नेपाल भाषा चोन्यानमा संख्यात्मक आँकडा सोय खसा न ठो भाषा चाहिँ लोप उन्मुख भाषा रका चाहिँ ठो वेट गुटु मला जनसंख्या मन्त्रालयले पिका उपरि छ डाटा सोय खसा न नेपाल भाषा चाहिँ थौ कुनै लोप उन्मुख भाषा ख ठो भाषा चाहिँ संस्कृत भाषा थे डेड ल्याङ्ग्वेज जुइन अवस्था दु ठो
ठुप्पुक या त चाहिँ ठुप्पुक चाहिँ लङ्के जङ्की त चाहिँ छुया मानिन्छ झिउ भए गब्ने तनी मखु होला नेपाल भाषा सारा आसा झिट नेपाल भाषा सिङ्क्यु लागि राणा कालो निसे गुली दमन या त गुली शोषण या त मुखला अठे चाहिँ पञ्चायती काले गुली शोषण या त गुली कोटेल र 16 तर झिउ भए आटकन ल्याउँ चुहे रनी मगर कोट झिउ चाहिँ नि डेड ल्याङ्ग्वेज जुइए मखो गु हाल्टेन त्यहाँ मिउ 200 वर्ष 300 वर्ष डेड ल्याङ्ग्वेज जुइमको तर ठुट नेवा भए बच्चालाई चाहिँ छुया मार्का रास डक्ले नापा ची नेवा मान थ मते नेवासिनमा यदि नेवा मान थ मते त गुसांसी नेवा भए लाटका रास झिगो भए आसुयान त्यो व्यापक ज्याउनी आ गु 3 जस्तो नेवा भए मलाई ख आ इम त चाहिँ छिस नेवा भएला कि माउडु इम त मोबिलाइज या माउडु 3 जस्तो ग्रुप तयारी याना इम पाखे इम पास्मी पुकिस त नेवा पाजुमे जुपिन त ल्याम ल्यास्ते त नि जस्तै चाहिँ गणना गुना बाजा थाना हुने का सोइस गुम्टिमले गुना बाजा थास जिनेवार है तर गुना बाजा थानाले इमी खे भएलाइका टु प्रवृत्ति या मजुगा जब झिउ ज्याजोले चाहिँ इमस नेवा भए खनामा उयान वन लास झिउ भए जिउ सेबले र न्यामेस न्याउडा झिउ भए तनी मख अवश्य न टु भए मक्यु खे भए मक्यु सिलसिला चाहिँ डे पिने चुना उले हे चुटा काइ चुना दिम व्यक्तित्व कोठने सिधै शिकागो नेवा ढका डे पौ पिकट सम्भवतः ठो नेगु ल्यान जुल जी टुप्याउ मगो ठो गुंगु सम्भवतः ठो गुंगु ल्यान जुल जी जिसँग वंगु वाले न ठो ड पौ या सुबटी चाहिँ मसिका उडा छ मार्फत बिउनुको जुल छिगु संलग्नता दो हिसाब ठो चाहिँ डायुटी हान नुगु पछि चाहिँ जिचाका डायु पत्रकारिता खेलेन ठाइदो चोन्याका कोठ डाइ न्याउनु ख कि सो शिकागो नेवा डे बोर्ड का छि भा डेन छ गुड डेङ लटो पिकान छु ठिकै बारे कुन जिम्मे कनेक्सन तो शिकागो नेवारियो नेवा अमेरिकन डबु या ख्वापो ख डेन स नुड यलस्ता जिमो अन गु कार्यक्रम जी वो कार्यक्रम जिबले ठुके चाहिँ उली ज्याजुइका अले ठो पत्रिका छु पिकाट जी अमेरिका चुना सम्पादन याउ दको ज्यायान चनो दु मुगला छौ वो छौ पत्रिका पिकाले जी तन्ने 4 महीना 5 महीना मतलब जो समय बीमा सारा आसा चुसु क्या उले ठाकुल विज्ञापन मलाई विज्ञापन मरेको चाहिँ पत्रिका पिका फैमखो अहिले जी छौ छु बिचा सेन्सुनु रासा प्रत्येक ल्याखे नुपी चोमिते वे चोमिउ चाहिँ आर्टिकल चुसु चाहिँ डोरे मया कुटा एना छ मिसु जुडु वे अवस्था तर सकेसम्म जी चाहिँ नुनुपी चोम्पी अथवा चोय मचोपी इमुत आर्टिकल तेवेन तर आर्टिकल काट सिके ठाकु अच्छा सौ के जिमस अंग्रेजी व नेपाल भाषा न्यू किसिम ने के भाषा जी गब्ले मटिया पास चाहिँ नि अनि पि पास पि दु आ नेवा पाप लामो स पि ने न दु खेट इमस योकै जोड बिउका छतिन छतिन थु भाषा कन्जर्भेटिभ के भए त असा जुनि के भए नेवा भए अंग्रेजी भाषा सोतो त जु के भए दिउ डकोर स दु के भए जि थु कति छ तर वन अप्सन जिफुने खे भाषा झिगु कला संस्कृति अनि नेबेगु नेवाटीको कला संस्कृति मटुपी खे तेट ठिक्युन उचो माध्यम जिफुने उको ठ भाषा अझ छि बडी त लिबरल नेगु खस मगु चिसो चाहिँ उ याउ चाहिँ अलगै च्यानल दुका गु चिसो चाहिँ खेट त बीमा च्यानल गबले खेट च्यानल का गेसा अमेरिका चाहिँ नि चिसो कि त पुक्सा जी अंग्रेज भाठु मगरा छिउ मेन उद्देश्य रासा छिउ नेवा भए उठान याउ लागि चाहिँ त्यो संस्था बनाउ ख नबटो डे पाउन जुल म डपाउन यदि चिसन खे पत्रिका पिका मासला खे वसन पिका मास खे भाषा पिकाले खे भाषा उल्मिसे सरकार यान्छौँ चिसन खे त धन साथ जोड बेच्ने हो चिसन इम त इमो भएर जीवित जेतौँ दो याठा वसन खे भए माउडु छिउ भए जोगे या माउडु एजु कारण जी याबले पासन था मखु चिमसन चाहिँ खे भए पिका मास चिमो आर्टिकल पिका उल्मिसे पत्रिका खे भाषा प्या ओके बिले ठुके छ बिमाउ ठुके छ टाइमाउ ठुके चाहिँ चाहिँ चिसन चाहिँ ओके चाहिँ डाक कियो गु छि प्योर नेवा अंग्रेजी का अंग्रेजी चाहिँ अमेरिकन टेउ लागि जुए जुल अथवा अनु नेवा चाहिँ छि नेवा लागि ओके चाहिँ जी कत्रे जुया चाहिँ नेवा भयो अंग्रेजी भयो बाहेक जिन ठुके मेउ पासन टेफे मुक्रे ओ डेपो स्वेले चाहिँ अनैपि स्थानीय सरकार दिएको मेयर एबिनिटी शुभकामना न छि कार्यटाला ठो डेपो पाखे अनैपि स्थानीय सरकारले मन कोसाटे छु ठो चाहिँ छु करे डेफिनेटली अन सरकारलाई नेवा पायरका चाहिँ एकदमै
अनि चाहिँ झिटे ठन्डा चाहिँ एकल भाषा एकल जाति मुखो मल्टिकल्चर मल्टिल्याङ्ग इमसँग गुली भाषा छिमसँग हेफट गुली कल्चर हेफट वे इमो लागि त हामी जिउ नि इमो चाहिँ इमो फिलोसफी हो का छिमसँग हजे छिमो कल्चर हजे छिमसँग गुली कल्चर हजे छिमो प्याख लुइकै अरे वे हिसाबमा चाहिँ अनि म चाहिँ गभर्नर जुल मेयर जुल स्टेट अफ सेक्रेटरी जुल अना वे चाहिँ छु नेपाली कन्सल्टेन्सी जुल मेमे नेवा संस्थान झिटो चाहिँ शुभकामना सन्देश बिउ गभर्नरलाई तस्कै लेटा गए पनि चिमसँग चाहिँ गु यान्छु न टुकेको लागि झी अमेरिका चाहिँ नेवा भए बचाएको लागि चिमसँग योकै योगदान यागुका प्रत्येक इमो चाहिँ शुभकामना सन्देश ठु चाहिँ न्याउ टाउडु चिप्सन बोनिपसँग खनी अवश्य न उखो बुनी खङको होटा वेकन जिटन चुलाको ड्युज ल यको सुभान देसन चाहिँ छि छौ छौ प्रति जिटन छि ठ्याकडिल जिन बोना त्यसमा उदास मार्फत न उखो डेपो प्रचार हेर्नु जुल दाइपुरी मेउ खला मासा छौ द छौ जान सुलुमन नासिने बिचार भयो अमेरिका जुन गुली अपु अनि जीवनशैली रगटाइ मुन्टे मुला फुको अमेरिका दाइ गुमिसे डिबी भर्या त हट्टा चाहिँ जुन गुम अमेरिका हालके प्याउने माउ आयो लकस दु लकस गु मन्टे उठन मगस दु लकसौ मगसै पनि खलान्जुनले अनौनिगा अठे खकी गरि दु थनो सुयो अमेरिका हो अनुना सुयो अमेरिका पा मगला पुक्स्या रहि ओहो अमेरिका ड्रीमल्यान्ड है अमेरिका वन सन अन थन्चुना खनि थौले टेबासीमा सैले बिचारी टेबासन सीमा सैला थने चाहिँ अन पापा द बिल्डिङ दु मगला गाडी गएछ नि चिल्लो कार गएछ नि अनि अनुमोनि सन दुनी फेसबुक चैबले इमसँग दुख्छु छुए तै मखका फुके बानाउ गर्न प्रस्तुतिका ताकि अरु केही न छ नेपाल ओहो लोबेजीका ए अमेरिका रियल ठ्याउ दे जीवन साथे द गाडी दे जित बंगला दे वो फुके झुट मगला अनुना वो म गाडी छ न्याडो गुली थाकु यु गाडी छ न्याड कि म छु यामा गाडी रिवे अन्सु मक्सा चाहिँ छ गाडी न्यामा छ नु न्यामा छ 30-40 लाख 30-40 लाख अथवा 30-40 हजार डलर फिल्म आका 30-40 हजार रिवे तरु खकने तर अनथौ तर भिंगु छुरकार आसा मोटर क्याबले चाहिँ सक्नु थियो फिल्म आका इन्स्टलमेन्ट दुका न्यारो टके लागि चाहिँ मुगला महिना पेसा न्यासा उक्न चाहिँ मौस अनचोबी मौटस मोटर न उक्न न्याचौ रे मेउ सामान न उक्न न्याचौ रे छेना उक्न न्याचौ रे छके टेवा वइ छके टेवा उनी ठौ लाठी हातलाई लागे सुन्नेका वो छौ चाहिँ जी खाना मखला तर मौट लाइफ चाहिँ गेर कासा अनि बानको आँखा बोना अनि चोपनी लाइफ चाहिँ अपु तर मखु बानको आँखा बोनी मफु सारण चाहिँ छि डिपार्टमेन्टल स्टोरेज ना म त निमो दोना वन नकारा छ इमो लाइफ चाहिँ एकदमै थाको आ थनो सुएबले मे ए अन वापसन चोनीसँग फोटोपिर टेबले ओ कहीँ पनि बालको चौडुर गाडे तर एक्चुअली चाहिँ इमो लाइफ चाहिँ एकदमै सङ्घर्षमय दु थन्थे चाहिँ दुनी रिल्याक्समय लाइफ केसमान टाम्ना कार्य चाहिँ ठो लिस्ते लागि मानवको चुनौती लिस्तेला जी चाहिँ बिचेला जी चाहिँ तस्क टमिन मखो तस्क मतलब ने मखको चुनाउ मखो मखला वो हिसाबमा जिन सुरकार आछ जिउ लाइफ चाहिँ बालकै वाचौँ मध्यम वर्गीय परिवार वाचौँ दाइ त गुले नै बिचाम हो जिउका भौ मस्त मिसफुको जना ठिकै बाखे वे नेपालले चुने आठ अनु चुने गात ठिकै रे अइ बिचा अइ सहल छे जबि न बियाम बिया ठिकै बारे दाइ ठिक्यु अइ छुनु जान्छु म वो डेफिनेटली जो जिम खला इले बिले खजु आ चिप मुखला नूर गाराले मस्त चाहिँ जिसेबले वइ मखो चारसा इमो अने समाज हुर्के जुले इमि इन्भाइरोमेन्ट अन जुइ रुकल आ इबि थन हया जि थन जकाबले इम त जब सेटिस्फेक्सन दैमखो जैके बिमको अनि गु जब जायाउटी इन्भाइरोमेन्ट दु वो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ थन दैमख ओके ना जिसेबले मस्त चाहिँ थन वया चाहिँ नि चुनि फैमक आज जस्तै थन आँखा बौनीका 2 वर्ष 4 वर्षले आँखा बौनी आँखा बौनी नुगल कि पेरो चुन नुगल कि इमी अमेरिकन स्टाइलै यही गेम त थन चाहिँ अपा खौ छँदै चोपी साउटे क्या मस्त मुगला तन उलमे चाहिँ धन समेत डुबी करोडौं अरबौं डुबी क्या मस्त ल्याम होगा मुगा इमसो थन गया चाहिँ साउजिया मजा छुए स्ट्रगल मयके चुन टुपी मस्त न अनि लाइफस्टाइल यही अनि लाइफस्टाइल अपको वाचौँ दुगा उ हिसाबमा सुएबले चाहिँ नि आजिरल नेपाली वया चुनियो तर छ्या मलाई बाध्यता गा छौ आज राठे बाध्यता छु ठुना प्रम दाइबुटी न व्यक्तिगत रूपमा खला मासा दाइ छुट्यान जुन दु गेन जुन दु गुकु ठन दाइ चाहिँ जीवन यापन जाचौँ दु गुल्टको सहज मरु यो बारे सँग गर्छ जिउ चाहिँ जी चाहिँ सम छुर्का छ
एजुकेसन शिक्षण पेशा नेपाल शिक्षण पेशा लगेन वनतुनपडी मनु थन्ना जी यो कोठा से कैंपस यूनिवर्सिटी बंगा मगला पेंगुन्यागो मैका यूनिवर्सिटी बंगा कॉलेज बंगा बुरेल कंट्री स्कूल बंगा वे जिके शिक्षण पेशा चाहिँ अनुभव रु कारण अनुवनाना जी शिक्षण पेशा याना सुरु चाहिँ जका ठाकु मगला अनि शिकागो पब्लिक स्कूल पार्ट टाइम टीचर रहथे जैन अनअलि पतने शिकागो चाहिँ छिटो रुजवेल यूनिवर्सिटी उठा से चाहिँ आखन बंक्यो जैन लिसे ल्याब म्यानेजर जुया चाहिँ अनि साइन्स यु चाहिँ अन्डर ग्रेड पी मस्तेको लागि चाहिँ ल्याब म्यानेजमेन्ट याना अनि झनै छिरो चोना अनअलिपा चाहिँ नि हानजी चाहिँ नि अनि इन्डस्ट्री इन्भाइरोमेन्ट ल्याब साइन्सको लागि 2 वर्ष जैन अनअलिपा जिता चाहिँ नि शिकागो मखुकी युटाडियो स्टेट जी कलेज यूनिवर्सिटी अफर होला बालके मतलब दुने अफर यावली चाहिँ मा मराइसे परिवार शिकागो चुसान जी चाहिँ युटाले वना परिवार बाहेक जन्त्न छौ चाहिँ तस्का माइपु अनुभव डुट हो तर छुया अमेरिका चुनाव अनुभव नै जान्छ परिवार नपज मरो परिवार नपो डुट लक्षित क डिमेन निला छ डु आ गु जब सटिस्फ्याक्सन डु मुखला तन जे बंक्युन याना अनि यो चाहिँ ल्याब म्यानेजमेन्ट यान्सनो डु अन तरंगे स्कुल कलेज युनिभर्सिटी 40,000 ल तन स्टुडेन्ट डु ठुना अपना पहे अथ नेपाल परिवेश नेपाल परिदृश्य खलाले चाहिँ अथन उडा समाज गुंगुठर छु खला पुच अलग अलग संस्था दु उडा समाज न्याउन चंगु उडा समाज उपदे गुंगुठर छु खला पुचले मिसा पुच ल्याम पुचर काटु न्याउन चौ उडा समाज उपदे विभिन्न मण्डल विभिन्न कथा सामाजिक खेले ठौने चो न्याना वइ चौ त फोकस सोले चाहिँ डाइरेक्ट कट्टा नबसोया नब चाहिँ जि थना टोटा वन बले थया संघ संस्था रि छुया मरो उडा दु फुक दु तर एन आज नै मौसन झेलन चाको रुचि संगठित जुइमा रखा जी उडा जुइमा उडाको मखु कि विभिन्न उडा जुन जी गुंगु कचा दु मगला उ छौ कचा न जस स्थापित खलट हाल अन्य खल तुलादर खलट हाल छौ संगठित जुइमा सुनानो छु यावल लास जी संगठित जुया जाया फै तका गु संघ संस्था छ गुली न्यारो खुरै दुने चाहिँ गु बने जल ठुकैना छि नेवाट छडी छप जुयु लागि चाहिँ योकै योगदान बिर हैन जी चाका मुखला आ थोला दमबडे दुनेला योकै जेन चोंडु उड्यातेस यान्चो जस्तै उड्याले न मिसा पुचहर कारे युवा पुचहर का नु ठुकैना नुनु एक्टिभिटी वे चोंडु अठे डपो पिके चोंडु डपो जे चाहिँ 3 महिना जे छुराई पत्रिका पिके चोंडु सोरे छ गते नि स्मारेको टपपो पिके चोंडु ठुकैना चिन उड्याटे त छडी छप यान्चो झेल चाको दु थु चाहिँ नि चिसा निरन्तर यान्नुमा ठुकै लागि चाहिँ चिसा आला उडाट्न देश विदेशै वनुला चिसा विदेश चोपी ची उडाटेट न के चना वन फट्टा छ छिगु ज्या चाहिँ नि अझ शक्तिबाट अथवा एकदम बान्न वइदियो जी अनुभव याना निनमी भाजुमे अवश्य सिउन जुए दायुपटी बारे मेरो खला छ साहित्य विद्यान मनको साम मलाई नेपाल भाषा साहित्य न चोन्याम व्यक्तित्व जुल लेख रचना विभिन्न नेपाल भाषा प्याउ चंग पत्रिका छ इले विलेज छ बुनिनु त दाइ छु घेना इ लाग्री छु थि पत्रिका छ जंदु साहित्य पाखिन जी गुले लेख रचना त सोइ साहित्य पाखिन मनको सा खासै छु क अजी साहित्य खनाबले चाहिँ नि जी मचासे साहित्य इन्ट्रेस्ट दुपटी मनु ख जी झिङखुर चिम मेहर दुसांसे जी साइते पाखा विशेष ना सुरु बाखा चुए याना अले अटकै ने जी सुंगु सफु पिकाट नउडु जस्तै मी फुटिर घाट आया 1097 पिकिया अनवया जिल्ला अन लागा जिरका चाहिँ अन सोरलिपा पिकिया अन सोरलिपा चाहिँ जी विश्वासमय लका बाखा सफु पिकिया अनलिपा जी बाखा सफु पिकिया उली कुटा महिना तर बाखा चाहिँ जो चोइट नउडु इले बिले अनि बिचे छ क जी चाहिँ नि अफिसियो ज्या वो टाइम एकदमै बिजु ज्या बुरान कन्ने ज्या टाइम चाहिँ नि जी इए बी मफु टाइम कन्सन्ट्रेट या मफका मलाई होचो उली चाहिँ नि एकदमै बिजुमा वो टाइम अनलिपा चाहिँ नि जी अमेरिका वन सासे हाना जी तो निरन्तर याउडु अनि इले बिले आ सुनाना पत्रिका बाखा माला आर्टिकल माला अरे माल लकारा छ जी चोसा न्याको चनौडु आ स्वे गेजी आ डम्बड दुने जी बाखन सबो छौ पिकाउन मटी दिनु ए साइड खेले चाहिँ अपो मनको छ बाखमा बिराजुल अनि बिजे जी मेमे समसामयिक आर्टिकल न चोया बाखमा गयो जे यथार्थ परक काल्पनिक अथवा चाहिँ समय सान्दर्भिक गएको ठाउँ बाखमा चोएर चाहिँ छिटा चाहिँ इच्छा हो
जी जो बाखने गेजी का रासा जी खंगु या त गु यथार्थ ख उकेर जी मर मसला त या मतलब मोनुटेसन चाहिँ नि उ बाखन शिक्षा क्याफेमा त्यो किसिम चाहिँ जी ओके यथार्थ परक न कल्पना रहेका तर एन्डिङ यहाँले जी सकारात्मक विचार चाहिँ सकारात्मक लिचो चाहिँ मतलब जी चाहिँ नि पेसिम अप्टिमिस्टिक चुरायो अप्टिमिस्टिक चाहिँ चुरायो अप्टिमिस्टिक सकारात्मक यहाँ अवश्य न ऊ कठया साहित्य ख विभिन्न ख छु चोन्यानो निमा रहेको कामना ज्याजो उडास ले व्यक्तिगत जीविकन तुला आधार यहाँ चुनको जुल जी नाचन धया छि सम उडास या भेचिता मिन खटा उडास सुरुवात जुसानी से जिठो ज्याजो यहाँको गठि जुल जी छिके फोन मार्फत न रासला सुझाव काजन छि बिहान चुनको जुल ठुइले चाहिँ उडासमा जो नेवया कठगो छौ उडास ज्याजो या सचिव पिनेगो ज्याजो ठौरो ठौ पिनेगो ज्याजो सचिरा वन्डुगो न हनाज कलस्ता जे पंगा चोना नपा आछगो न्यास जिन जुन लेपांगु न्यास उडास समाज न्याका जंगो ठुगु उडास ज्याजो त छि मूल्यांकन अथवा छुए कठया रासला सुझाव त ज्याजो बारे छु कनि माछा गुकुठ मूल्यांकन गुकुठ रासला सुझाव र गुकुठ ठगु नुख तयादी उडास ठौ सचिव पिनेगो अंक जुल जी अटके जी टोमफिक यहाँ चुनावडो टोफियो रिवे जी ठन नेपाले होया ख अटमट किन मगला इले तैने या मफ्ट उन जी तैने अनलाइन सेटो न्याना उन पुहंके तो उरास जी उराटे लागि छौ हलिन्यंक जी विस्तार यागु उराटे गतिविधि उराटे पि सुख और उराटे तजिले छुडु वो प्रचार यागु लागि उरास न यक्के तरंगु भूमिका मिटा चुङडु नापा नापा चाहिँ नि उरास मोरबुले चाहिँ नि हल्मे चोपी उराटेसँग छुयान्छु न उराटो छुजत्न छि उराटले छुजत्न आठौँ कुनेला उरा समाज चाहिँ नि धने लेलेपट्टिको ज्याजो जान्छौँ उल्टो मुखो ठो चाहिँ वापट्टिको वही चाहिँ छेउ छु उरासँग चाहिँ नि झि उराटे हो वायड ने गु गतिविधि जत्न मगला वो फुक्क चाहिँ नि छि चाहिँ नि गु उरास मार्फत चाहिँ नि प्रस्तुति यान्दिल ओके लागिला छ न्याक्को सासान मगा छु योगदान र जिमसला थुली कररियामा कि जी उराटसँग पुकस्या छिटला चाहिँ नि एकदम चुन ह्याका छिटला तस्को सिरबा बिमामपट्टि मनु खचिट ओके जी सुरा रासा छि उराटसँग चाहिँ नि बिगिन यो चाहिँ गु थो ई थौ ई बियादिल थगु गु पत्रकार कौशलता निपुणता न्याबेदिल ओके लागि छि पुकिसन वे कहत यक्को सुझाव मतलब सुझाव ल डेमहरु यक्को भिन्त्र बिमा अहिले सुझाव दिउला छिस इले बेले समय अनुसार चाहिँ छिस तो कार्यक्रम परिणत ल ज्या हुनी मखला अतकयो हिसाबमा चाहिँ नि छिगुज्या एकदमै चोछा बजु जी यको चाहिँ सुबा देशना चना ठन्टक झया खेतला ठन्टक झया ढाले डे पिने निसे नेपाल तक झया चिरौ इलेन उडा सहयोग विशेष इनापको ठाउँ चाहिँ ठगु यी जिम्टो छाना दिल ठगु मु गेसु सल्लाह सुझाव अलि उडा सहयोग टरौ ख जिम्टो पंगा दिल लस्ताय खजुला व खन्याबले जिमस छ कुसना नमन्न याको जी यको सुबा देशना जना मु यी जिम्टो ब्या दिल यको सुबा देशित बिगेन्जु जिता गु चाहिँ तो जिगु एकदम छोटो चिक रोते ने भ्रमणे इलेन गु चाहिँ थना उरासा मार्फत जिगु चाहिँ मनिया खटेको मौका बेदल ओके लागि यो सुबा लिसे जी चाहिँ एक हप्ता लागि कठन नेपाल उयो ख उहिले जी गुलिन पासपिन त नाप लागो मटी ते ख छि उरा पासपिन यो को डुबुल त मकु साइटिक पासपिन जुल ज ख पासपिन जुल छेज पिन्त जी उली ई बीम अफ्ट ठाउँ एकदमै व्यस्तता हैन ओके यो लागि चाहिँ जी यको छेमा फने याकन नेपाल वे छिपि यको ई कया लछि लट्या निला गुली चुनपु ओइले छिपि सक्छता जी नापचुना सल ब्याके नेपुके ढका चाहिँ नि जी ठोया उडासा मार्फत मन तुना बिगेन्जु चुरा हाना छक यको सुभावी सुना यको जी सुभा देचना चुना भाजु केसरमान ताम्रा कार्यजट छिगु पला ठुक ठ चुन्याना उनी पेमा तुनि मसी ड डे ढुंका न टाइ टक ठुक ठ सक्रिय जुया नेपाल भाषा खय त चुन्यागु ठ छि न्याउन चंगु ठो छगु उडाचेगु नीति गौरव यागु विषयला जुया जुल नप दे पिने चुना न दे त माया मटिना याना दिम व्यक्तिगत ठ ठौ जी छिटा
गाई छन गुजुल हन छक ठाइ चुना छिगु पला ठोक ठ चुन्याना उनी पेमा छिगु जीवन काछि हे दुख या किचा टकन छिट मलायमा ढेकु काम नसे ठौय जाजु स जीव विज्ञान तुलादर्न बायोनिको उजापना चन गुजुल हन मेगु वाले मेगु गतिविधि जना वेगु जी आइट बा सुभा जेमा भा उत्कृष्ट चियापत्ती कफी